Naka jingdon ka jing Tyrwa ka Sorkar jilla ban penken riak no yakino Hikai Skul SSA naka State Implementation Society syakatanat pulih putih ka Sorkar jilla ka Meghalaya SSA School Association MSSA SA haka arpui tere unai lor arja arpusau kala penlong ya ka jingalang ka General Executive Committee haka bala Shim ya kerai ban penlong da ka jingalang patba jong kino Hikai haka Tarik urisau arja arpusau hamadan student jayau ban Shim ya ka jingi menjur lang. Presiden ke Association uba Aristotle Rumbai Ulaong. Bahdian ke jing kendu yau Director jong School Education and Literacy SEL Uswapnil Tembe uba Deiru State Project Director jong ke SSA hakish pau tarik bat kumjoru hak jing kendu yau Commissioner bat Secretary jong ke Tnad Pulih Putih Ubijay Kumar Mantri hak khat khandai tarik unai lur arja arpusau la yo jing tem maka Sorkar Meghalaya kala penkret shat ya ke Cabinet Memorandum hak bayar dei bat ke jing pen scam ya ke kam kino Hikai School SSA lani ban penken riak nak State Implementation Society syakatanat pulih putih ke Sorkar jella. Ngila yo ya ka jingpentip nakaliang jongki ba nakaliang jong ka Sorkar Meghalaya kala penkret syat menta ya ka Cabinet Memorandum haka bayadai ban penskem ya ka service jongi kino Hikai SSA lani ban merge ikino Hikai SSA napo State Implementation Society syapo Education Department te habayadai bat kani ka jing petip nakaliang jong ke Sorkar ngi nakaliang jong ke Meghalaya SSA School Association Central Body mentakas ngi ngila khot ya ka General Executive Committee ke jongi hakaba ki nongelam na ki units ke prepare jongi nandu ki block bat ki district unit habaro ke wei ke Meghalaya kila wan ban yeshim benta kamat ke bangi yatai hakane ka General Executive Committee kalong halor ki artli ki mat jingdawa ki bangi la dawa ka Sorkar hakini ki snem ki bala dem no shedin akabanong kong kadai ka ban penkiu ya ketulop jungi kino Hikai SSA akabar pat ban penskem ya ka service ka jungi kino Hikai SSA ti hadin ka jingi tai ka balane kumbalai kentai ada kawai ka sur ngile yakut ban jid ya ka regularization lani ban jid nang banta ban penskem ya ka service jungi kino Hikai SSA but ngilaya kudro bayakani ngin sara haka general meeting dani ka jingelang ba jong baro kino Hikai SSA hapo ka jela Meghalaya kabangin sa pelong haka artrik jong pnai Oktober arajara posau hapo madan student jayau Shillong nado kopor khadwei beje telengba kani ka Kyrwoh ni apil syabaro kino Hikai SSA hapo ka jela Meghalaya ba pinsngobha ban yawan renti hakate kesngi kenang bangin yo Shim ya kerai kebakado. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya